Minembwe irimo gushya mu rwihisho. Ese ni jenoside yaba ihishwe iri gushyirwa ku karubanda? Ni byinshi bikomeye mu nkuru zigiye zikomeye cyane ziri kugenda zivugwa mu bice bitandukanye hariya Iminembwe ndetse na Masisi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko hagabwa ibitero bikomeye hagiye bihitana bamwe mu baturage ndetse abandi bakagenda bava mu byabo. Ni inkuru tugiye kugenda tuganiraho ndetse nkanakubwira byinshi byihishe inyuma ya biriya bitero, uko byakozwe, ejo hazaza se biragenda bite. Byose nguhaye ikaze kuri The Quick Times News, kanda subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi tuganire kuri iyi nkuru ikomeye cyane, tugende twibaza byinshi bibazo. Ese koko hari ukuri guhishwe kubiri kubera Iminembwe? Se ibyo tubwirwa nibyo byonyine bihari cyangwa hari ibindi bikomeye cyane biri inyuma yabyo? Uyu munsi rero tugiye kugenda tuganira ku biri kugenda bivuga nyine kuri iyi nkuru ivugwa bucece ariko ifite uburemere bukomeye cyane, aho Minembwe ari ahantu hari kugenda havugwa ibintu bikomeye, amagambo akomeye, ndetse na bamwe batangiye kugenda bavuga byinshi bikomeje kugenda bizamuka. Minembwe ni agace kari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse iyi Minembwe ni ahantu higeze kurangwa n'amoko atandukanye, abantu bafite amateka atandukanye ndetse n'imibereho igiye inyuranye. Ariko nyuma y'uko ibyo byose bihari imyaka myinshi ishize, murabizi nyine nk'uko mwagiye mukomeza mugenda munabikurikira iyi channel, niyo mpamvu nkubwira ngo ujye ukanda subscribe, kubera ko amakuru uba wagiye uyahakura cyane. Mu myaka yagiye ishize aka gace ka Minembwe kagiye kabamo isibaniro ry'intambara, hagiye habamo intambara nyinshi ndetse zagiye zitwara n'ubuzima bw'abantu benshi. Intambara, hagiye haba ubwicanyi, guhunga kw'abaturage bamwe na bamwe, ndetse ibingibi byagiye biba ibintu bisanzwe ku baturage bahatuye kubera guhora babibona. Ese ibi byose byatangiye ryari? Ni bande babigiramo uruhare? Ibyo byose tugiye kugenda tubirebaho. Akwibaza uti ibiri kuba ubu noneho bimeze bite? Rero ku mashusho muri kugenda mubona abaturage bahunga, amazu yatwitswe, ibisasu byagiye biterwa ku nyubako zitandukanye mu minsi ya vuba. Amakuru atandukanye aturuka hariya muri kara gace ka Minembwe avuga ko ibintu bikomeye kugenda bikomera cyane, aho amwe mu makuru avuga ko hari imidugudu yatwitswe, abaturage bagahunga, bamwe bakanahasiga ubuzima, aho abandi bavuga ko hari ibikorwa bigamije gusenya burundu ubuzima bw'abantu runaka baturiye hariya Iminembwe byabaye. Rero ibi ngibi ni intambara isanzwe cyane ko Iminembwe, intambara cyangwa kuraswa ari ibintu navuga ko bimaze igihe bibera muri kara gace, aho hari byinshi nyine navuga bikomeje kugenda bibera muri turiya duce tugiye dutandukanye. Rero amagambo ya jenoside nk'amwe mu magambo akomeye akomeza kugenda nagarukaho cyane hariya muri biriya bice by'Iminembwe. Wakwibaza uti bimeze bite? Aya magambo ni ayahe? Byinshi bikomeza kugenda bigarukaho, byo ngibyo ukomeza kugenda usubiramo, byinshi ukomeza kugenda uvuga bikomeye ni ibihe? Mu mvugo zagiye zikwirakwira, umuntu yavuga, hari abavuga ko ibiri kubera Iminembwe bishobora gufatwa nka jenoside. Wakwibaza uti jenoside ubundi ni iki? Jenoside ni igikorwa kigamije kurimbura itsinda ry'abantu runaka hashingiwe kuri details zitandukanye, ku bwoko, inkomoko, imiterere cyangwa imimerere nyine y'abagize ubwo bwoko. Bivuga ko nyine baba ushaka gutsembwa, gukurwaho. Rero iki gikorwa kigamije kurimbura itsinda ry'abantu hashingiye ku bwoko cyangwa izindi details zitandukanye zigenda zisobanurwa. Iminembwe, wakwibaza uti hari ibimenyetso bihari byerekeye iyo jenoside cyangwa hari ibikorwa bihari
byerekana ko icyo gikorwa, iyo jenoside yaba iri kuhaba cyangwa yaba iri kuhategurwa, cyangwa ni amagambo akoreshwa mu buryo bwa politike gusa. Ni ikibazo gikomeye kubonera igisubizo, ariko biranashoboka, ariko bikoranwa ubushishozi. Nkuko muri kugenda mubibona, nk'iyo ni inzu yarashwe, abaturage bari guhunga, ariko ibyo byose bije nyuma y'uko habanje gucibwamo ibice, hakaba abahutu, abanyamurenge. Abo banyamurenge bibera hariya Iminembwe, bazizwa yuko ngo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bagiye bahohoterwa mu bihe bitandukanye binyuranye, yaba mu buryo navuga ko butandukanye, hagiye haba nyine ibikorwa ubona ko biteje ikibazo. Nanone ukongera ukibaza uti uruhare rw'abanyapolitiki hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni uruhe mu kuba hari kuba ibi bikorwa bitandukanye? Bamwe nakubwira ko bashinja ubuyobozi bwo muri Kinshasa kugira uruhare mu biri kubera Iminembwe, abandi bakabihakana bavuga ko ari ikibazo cy'umutekano bisanzwe. Bavuga yuko ngo ibiri kubera Iminembwe ngo ntaho bitaniye n'ibiri kubera za Uvira, n'ibiri kubera za Fizi, ibiri kubera mu bice bitandukanye za Poezero, ibiri kubera za Kisangani, za Bukavu, hakuno za Goma na za Katanga. Ariko ukongera ukibaza ukuri kuri hehe kuri ibi ngibi? Ese hari inyungu za politike ziri inyuma y'ibi? Ese abaturage bo muri biriya bice barabivuga iki? Abaturage batangiye kugenda bakora n'imyigaragambyo, mwagiye mubibona, barayikora nyine baterura ngo bavuge ko ari imyigaragambyo bari gukora bishingiye ku bice bitandukanye no mu bihe bitandukanye nyine byangaha Iminembwe, wenda ngo bavuge ko bari kwigaragambya bitewe n'ibikorwa bakorerwa, ariko barabijyanira nyine muri uwo mujyo uhari, barabijyanira muri uwo mujyo navuga wo kubitwarira muri situwasiyo ihari yo guhindura itegeko nshinga. Urumva abaturage ntibari kubyemera, nabo bari guhita baprofitira muri uwo mujyo wo kwigaragambiriza itegeko nshinga rigomba kudahinduka, ariko bagaragaza ibijyanye n'uburenganzira bwabo, bagaragaza akarengane bari gukorerwa, bagaragaza intambara iri kubakorerwaho, ibyo bisasu biri kubaterwaho, ibyo bitero biri kubagabwaho n'ingabo zitandukanye, yaba iza leta muri FRDC ndetse n'ingabo zitandukanye nyine bari gufatanya, yaba FDLR, yaba FNB, igisirikare cy'u Burundi, ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo. Ukabona ko hari uburyo bari gushaka kugaragaza ububabare bwabo, bari kugaragaza ikibazo cyabo. Ijwi rero ry'abaturage, amashusho y'abaturage yo muri kugenda muna yabona mu buryo butandukanye, aho abaturage bavuga ko barambiwe intambara, bavuga ko bifuza ibintu nka bitatu. Bamwe bavuga ko bifuza amahoro, nyine birajyanira n'umutekano, ariko abandi bakavuga bati turifuza ubuzima burambye butarimo ibitero tugabwaho n'abakabaye baturwanirira. Ndetse abandi bo banavuga ko ngo batakiri kumenya uko uwo bakwizera muri iki kibazo cyabo, cyane ko bagiye bagira impande zitandukanye zibagaragariza ko basa naho bari kumwe, ariko finally bikarangira ari bo bari kubagabaho bya bitero, ariko bose bahuriza ku kintu kimwe, ko bashaka amahoro. Icyo umuntu rero yavuga nk'umwanzuro, Minembwe si izina gusa, ahubwo ni igisobanuro cy'abaturage bahatuye,
ni ubuzima bw'abantu bahatuye, ni abana, ni abagore, ni abagabo, bose bafite uburenganzira bwo kubaho mu mahoro. Rero ukuri kubi kubera Minembwe bishobora kugenda bisobanurwa mu buryo butandukanye, bishobora kuba bigoye kubimenya, ariko ikintu kimwe gisobanutse ni uko ubuzima bw'abantu bukwiye kurimbwa, bukwiye kuba butari gushyirwa mu kangaratete. Ejo hazaza habo wakomeza kugenda hajya mu gihirahiro cyo kwibaza uko hazaba hameze. Ese amahoro azagerayo? Ni ikibazo umuntu yakomeza kugenda yibaza, nawe nkubaza. Nawe rero uragenda umpa ibitekerezo byawe ngo muri comment section, rero kugira ngo ibintu byose bigende bimera neza cyane. Les drones des forces coalisées du régime de Kinshasa ont transpercé la toiture de tôle comme du papier. En quelques instants, l'église s'est transformée en une véritable fournaise. Des milliers d'éclats ont été projetés dans toutes les directions, tandis que les bancs étaient pulvérisés par la violence des explosions. Ce n'était plus un lieu de recueillement, mais une scène de mort. Cette attaque n'est pas seulement un massacre de civils dans un lieu des cultes transformant la prière en tragédie, mais une liturgie macabre où les bombes remplacent l'encens et le décombre tiennent lieu de calvaire. Au même moment, un autre drame s'est déroulé dans plusieurs villages de Minembwe. Des drones et des avions de chasse Sukhoi 25 ont méthodiquement bombardé les habitations, ne laissant derrière eux que des cratères fumants et des quartiers entièrement dévastés. Des maisons entières ont été rasées et réduites en poussière. Certaines se sont transformées en tombeaux collectifs pour leurs occupants. Même la radio locale n'a pas été épargnée. Face à cette campagne visant à anéantir la population Banyamulenge jusque dans ses derniers retranchements, les combattants de l'armée révolutionnaire congolaise et ceux de Twirwaneho sont intervenus. Sans cette intervention, Minembwe ne serait aujourd'hui qu'un immense cimetière à ciel ouvert, le mémorial silencieux d'une communauté que l'on aurait voulu faire disparaître. La communauté internationale doit rompre son silence et sa complaisance face au massacre de Banyamulenge. Ces attaques contre les populations civiles, les lieux des cultes et les infrastructures civiles sont des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ces attaques ont secoué les hauts plateaux du Sud Kivu depuis plusieurs années et ont déjà provoqué d'importants déplacements des populations ainsi que de nombreux massacres. Les événements des Minembwe dépassent le cadre des simples attaques militaires et relèvent d'une stratégie d'épuration ethnique du peuple Banyamulenge menée depuis les airs sous les ordres directs du régime de Kinshasa.